mo tšheletše wa rena ko gae re tšeswa ka se re go tamiše re go dumediše go tlhomo ka ba go le gona tšetšina le kgono re utlwišitše tše dingwe tša mananeo a rena a makaone-kaone mo e le gore go fa tše e le gore go tla ba tharollo maphelong a lena bontši ba lena maphelong a lena le a iputša gore na why bophelo bja ka bo emefile go tee why dilo tša bophelo bja ka mo motseng wa ka di emefile go tee bana ba ka ba tswile tseleng bangwe ba toronkong bangwe ga ba šomi bangwe ga bana mahlatsi e fela le kgono le bjale ka le tsebe magakešo gore ke sepela le konokono ngaka ya go tuma ya go tsebega mo Afrika ka bophara a ke bolele fela mo Afrika borwa a ke bolele fela mo province ya Limpopo wa khotšagala province ya Limpopo wa khotšagala Gauteng le go tshela melelwane ya naga ya rena ya Afrika borwa magakešo ke le tšetša go lena wa ka mehla yo re mo ratago mo re khotšago bophelo gona Prof Matlhaela ba gona fa Prof re thabile go kopana le lena ke ga re jana re le bone fela re re mošate Thobela ke dumediše ka moka ba boge ba re bogetšeng le kgono ka lebra nako e telele re bonane Thobela Prof ba bantši ga ba o tsebe o tlhalosa jwang o ngaka e tumilego fela go ba le ra ba o tsebe o ngaka e le gore o thomile jwang tše tša bongaka ke tloga ke thomile bjalo ka metlae nna ne ke tlhokofala la bona batho ba wa nna ne ke sa tšeo tša papadi tšeo nna ne ke tima ke tsoge ke itime mara ke timile ge ke papama ke bolela ditaba mara ke a tima mara ne sa diagale gabedi mo ngwageng ne kgona go diagala ga tee ka morago ga 5 years ke ka mogolo ne ke salo monyane nna ne ke sa tsebe next ba bagolo ke bona ba thomileng ba e tšea gore ga botse ngwana o re tlo moloba nje ba tsamaya ba re awa o kana ka mokgwa o tsogile ebile ga gona le ka bothata ne o sharp mo tlogeleng ya tla ya ndiagalela le nna ka ngwao mongwe ka 97 ke le pleke engwe ko Zimbabwe kwa ka no tima ne ba no go no ba di chomi abutina se gona sa ile meshimo ma di plasing kilo mo etela na ke tšwile ka toropong ya Harare kilometer mo etela ka Bindula na pele ka team ha ba mmeja ba re tla bona ngwana ga eno show timile o ka papama ke papama mola ba re bibanya ka mprofeta ba le mprofeta o bona ra medimo ya gabo badimo ba go bara badimo a banya ke tšee ka moka tšele nagana gore ke tša gagwe le mešomo ya tsamaya idea ba o a se go bereka swanetše a eta a thuša batho Prof re bolela ka mengwe ya mekae maitemogelo experience ya mengwe ya mekae go tloga nako eo ke thomileng go tseba ka boka gore ke jwang a re no re bophelo ba ka moka ke bophetše ka bongakeng ka gore ke papa nentše ile ngaka a thuša batho and then le nna ka thoma go kwana le ena kudu ka ba motho a kwanang le tša papa go gongwe le mo gongwe mo nae ya gona ne ke epa a bolela a re pheko e tsoša banna e ba le ka reng ba hwile ka mo ditabeng kore ntho engwe le ngwe ditlhare ke di tsebile ke setšo ke tseba gore ke le nna ke tlo ba go mongwe wa lefapa le la badimo ya re he tlo fitlha ka 99 badimo ba poka ba re a go sa tlo dia next o tshwanetse o die mmere kwa gago nnete ka kgwetša mokgala yo mongwe a mpotša ditaba re papa wa be le papago o ne le ngaka o re bongaka nnete fela go bile jwala ka ya gae ka ba tlhalosetša ba re awa wena ke tša gago o kana o tsena pitšeng mara ne ke tsena ke šia ka gore nna bano ne ke šetše ke le gae ne ke šoma le papa mara ke tlogile gae ke le keno ne ke le ka kerekeng ke le pastor ke bala babedi ya ba re no go gopola ngwago mongwe matswala ka kwa Mostollos mago mosadi a ile polongwane ha boya ke mo etetše a re mokgonyana lentšho la modimo kwa re tswang la ntate le re mmereko go berekang a se wa gago le mošomo o idiang ka moka a se ya gago wa mošomo o dutše ne ke re ke metla ile ya fitlha nako gona no šifala mbona le kgono le o ngaka ya go tuma ya go tsebega mo Afrika borwa kontinenteng ya Afrika o thuša batho metsi eme batho ba nyetše batho ba na le bana pele Prof bothata šebe motswadi show o re bana ba ka ba go tše gabotse bana ba ka ke ba godišitše gabotse e le batho ba go tsena kereke e le batho ba e le gore go ba phetha se le se ba go tše gabotse dikolong ba šoma gabotse fela go na le mengwe ba fitlha mo go yone
a lo di a sharakana ya o mongwe ba no mo fa bana ba mo shia Yeah. o mongwe ga re mošomong ga o last Yeah. o mongwe o toronkong Yeah. bana ba gagwe ba tlhakatlhakana Yeah. prof e ba ge o dira kang ge bophelo bo e ba ka mokgwa ka lapeng le teng malapa a rena a swere boima a šitwa ka taba ya gore re no šitwa ke dinko le matlho a re kgone go bona jaaka gare ga metse ba bangwe ba kgona go dula le phoofolo straight ka mo ntlong phoofolo ela e robala bana ka moka e le bašimanyana e robala bašimane ka moka o ra gore ba ka sebe le basadi ba ba le basadi ke dintwa fela and then ye nngwe e robala le makgariba ka moka o ra gore ba ka senyalwe ka moka a ka ya mmerekong a yo šoma mara a ka se tla dia selo go ka bereka ngwana o tee ka gare ga lapa a ka se thuše ngwana gabo ka selo le motswadi a ka se mo thuše ebile go tlo ba le ntho e tlo diang gore tša moswane ga a tsamaya a e ya dingakeng kapa a e ya kae a fitlha ba re mmago ke wa go loya oh ya e le taba ya senyama sela se dujing ka mo gare ga jarata gape mangaka a mangwe a ba kgone go lebelela ge ba bona dilo ka mo gare ga lapa a ba kgone go ba le nako ela ya go setšha oh ya rena bo profo ge re bona gore ka mo gare ga lapa go na le bothata re dula fase ra lebelela setaola tše ra di moša gabedi ga raro re di onke le emenyana lena ke sa lebelelana le taola tšaka oh ya napile ge ke tlo ba boše taba tša bona ke ba boja taba e le nnete gore awa wena motswadi o na le ntho e o apešitšweng ke yona e diang gore bana ba gago ba o katoge go ja motswadi bana ba ba seke le mmona ba roa ba loya ba bangwe ba re mma wa re loya ya o no ba le dikgotlhano o no ba le dikgotlhagano o kgwetša ba bangwe ba re sese wa re loya sese o ke na a re fetšang ka mogare ga motse o kgona ba le lekgo le dia le ngwaga ka ngwaga ba tsamaya ba re ke sese o a ne sese o ga a tsebe dex fela ba tsena ka mo motseng o ba bošego ba tsene ba bona gore he re ka se dukologe o mongwe ka mogare ga lapa go ra gore ba tlo re ba ya go setšha ba hwetša gore di tswa ka matlaelo so go kaone re dieng re tsentšhe dilo tše ka mogare ga motseo re dukologe o motewa ka mogare ga lapa re fetše o mo dukologa napile re thome go šomiša tše tša rena balo tša letsogo la boraro napile ge ba tsamaya ba tlone go hwetša e le o wa bonego ka mogae ge ba ka tsamaya dingaka tša go se tlhokomedi taola oh ya ke mola le hwetšang o napile mama a ba sa nyaka go mmona sese a ba sa nyaka go mmona bo malome a ba sa nyaka go boniwa so ke taba ya gore go tsene moleko wa dukologa ande malome ba sa nyaka go mmona ke ena ka ba tšhaka di-advice tša ka mosu ke ena a tsebang dirapa tša bokuku ka moka ka go latelana ga tšona nape le bona ba toba le dibati ka gore bokuku le bomang ba nyaka gore ba fele ba yao ba phasa ande ga ba tsebe dirapa ande malome ba ka se mo face ka gore ba re ke ena motlhodi wa dilo tše ka moka ebile ko dirapeng o diang o diang go sena ntho a e dirang ka mo gae mošimane lena šo o ba setawa o a šoma ga botsenera tšhelete a e felela jwaleng ga a swere tšhelete ebile re tla re ba mphresetse ka re moutu a dule fase le ka morago o rekela ga a batho tsena ka mogae o ne o emelela a tsamaya le go tseba gore ka mogae a gona dišebo ebile a nyaka o le go tseba malo ga le batho ba mogote moele prof o ba thuša jwa ka taba ya tsebo e badimo ba mphileng yona le thuto e ke išilweng ke batho ba bagolo ba robetšeng ba nšela yona ke kgona go lebelela ditaola pele ka lebelela ditsela e fe di gapeletša gore moleko o ka mogare ga lapa ke tlo gapeletša gore ke bereke motse ke ntšhe meleko e ka mola ke tlhapiše bana bale ke ba thege ke ba tšhileletše ge ke feditše ke ba fe dipheko tša matlhase e fe go na le bao ba sa hwetše mešomo ke tshwanetše gore ke ba tšee ba tle ka lapeng laka ke tleng ke berekane le bona and then ko berekana le bona jwang go ra gore tshwanetse ke be le bafo e ke ba dielang tsona tša mešomo kua badimo baka ya ke tlo ba fa mešomo bontšhi e ke bolela so ba mmerekong ba bereka magešo yo ke prof matlhaela mo bophelo bo kgotšagalang gona le kgolo le re mono 94 Dull Street mo Polokwane go ye nngwe ya mafelo ao a thušago batho go ona a se lefelo le le noši o na le mafelo a go fapana-fapana kua le kua a mangwe a le re tla le botša gona ga a feleletša o ka reng go motswadi o le gorego lo tše re bolelang ka tšona ore mo ona mo ba bolela ka nna ke kgopela gore ka gare ga batswadi ka moka re beng le kgotlelelo ge re bona dilo di diagala ka lapeng le se ka di tšea ka lebelo le beng le pelo ela ya go dula fase le lebelele pele gore mmušo o tsenang ka mogare ga ntlo
o tswelela ka kae legong le ka gore go le mollo mo and then digong ke a mantši mara go na le mmuši and then go ntšhiwe legong leo la go ba le mmuši di ntšhiwe ka gae go mollo o tuka gabotse go apeiwe batho ba kgone go rena mollo gabotse e bešebešebe ke leo la ka kere mo mafelong a mmereko re na le mo Darling Street ke house number 94 and then re gauso le city center ka morago ga ka mo gauso mo ke Leboa Federal Building go tswa mo city center ka lephala le ke la bone mo Polokwane ke la boraro ka Johannesburg ke Saturday khona Anderson and Loveday building ya rena ke Margaret House nomoro ke 66 office number 3 mo ground floor ko ga Maskrala re ne branch mo la bar ke Surman mo change sport ya Surman re na le bodo mo e kgolo ya bonagala ke Sunday fela o thoba ka 7 ra tshaka ka 5 re sa bua ka ga ZB Makweng mo we di tlejeng gona di tlhare di tlejele ka di dromo le ka masaka le ka meguta ka moka mowe ba go ba le mathata a mantši ba swana ke menagano re ba thuša ka gae ba malwetse a goa ba thuša ka gae ba le ba dikgwebo tše dikgolo re ba thuša ka gae ba mathata a magologologolo ke ka gae mara ko di-brancheng re no fa dipheko tša go fodiša le mona matlhatsi re a fa and then ke la bobedi la bohlano ka gae ZB khona ya dirapa tša gankhuna go na le boto ya ngwana Professor Matlala le Mutishop re nawo ka lephala le ke mola Marikana Shongwane 2 ga o se le mola wa phahla dira mo tsela ga Marikeng re na le bodo fao a mangwe a tla tswa kae matšho ke nnete magagešo mohlomongwe bo iputša gore na tharolola ka e tlo tswa kae ke kgale o sepela o gerema o ya kua le kua o feditše ditšhelete o sepetse batho ba go fapana fela o bo o re na tharolo ya gago e tla tswa kae mohlomongwe se ke nako ya gore o kgwetse tharolo ya gago ya mathata ao bo o kopana le ona mo bophelong o iputša gore na wena gane mahlatsi a gago a kae Prof Matlhaela ke motho wa le raka go thuša le go buša mahlatsi a lapa la gago go tswa go nna Kwedisto Magaga ke lebile kudu buletšana lona mo nakong ye gomme Prof nomoro tša mogala di reng ge re pele re ba laela dinomoro tša rena ke nagana ke tšona tše le di beileng and then gore di kwagale ke 076 51 222 57 ye nngwe ke 063 393 2727 mara re sa tshwenya ka dinomoro tšona tše ke tšona le le tsene mo Google la re Professor Matlhaela di a tšwelela le ka tsena mo YouTube la re Professor Matlhaela talk show lo e hwetša gape nomoro ewe la na mo TikTok le no e hwetša ke nnete magagešo the herbalist e tswa go pele ye le re go ithuša batho le go thekga metse e mentši le mo mahlatsi a tswa go gona ke mo re go bophelo bo gona mo go Prof Matlhaela go tswa go nna Kwedisto Magaga go bile bo se go le thuša mo seripeng se a re kopaneng gape go seripa se sengwe gape mo e le go tlabe re go thuša ka tša maphelo le go bona gore na ka go tša jwang tharolo ya gago go tswa go nna ke re mošate